Komisiona Tonga, Komisiona o e Police Tonga, Mr. Geoff Tena. Naka tuuta mai pia mo e kau whawhalanglangi ai tuuta mai ai Komisiona Nusila i hene ai talawhekaulahi Nusila. Mr. Brody Sinclair e kau mai mo ai whawhe i he hoatani. Ko e ampastoa ki kakai o Siaina, ko e Republika o Siaina mano kakai. His Excellency Mr. Lee Wei-Min. Kau mai mo e talawhekaulahi a Australia, hai Komisiona Australia, His Excellency Mr. Brett Badley. Pe foki ki he ampastoa Siapani. Mr. Inagaki Hisao. Pia mo e whawhi whalanglangi o i whawhini. Ko e pare mia Tonga. E no pere ane a whio Lord whakawhanua. Kaike, kono ko e taumu ai o e lakatakai ko ni. Kono whanguna. Mono tatari o e kakai e whanua. Kona osi heni. Ngai family. Kau ngā mea. Ko e kau ngā rikuluti ko ni. Kau whatahai me ngahi. Kau ngā api mo kinau tolu na wongona. Ai whamafola whangatong ko ni. Ko e ithi ai potunga ai polisi. Tau kau whataha mo ki mo tolu mo whanongo mai. O mea mai he Facebook he tau live stream. Iyo, ko hono taitali ele ini o ki tau tolu. Kau whataha dai mo tau whamafola. Hono taitali ki mo tolu hono katoa i he whawhini. Taki ko ia o e komando e hoatani ma e wiguluti whika ni mawha ai ngā he pātini e tolu pe whoki kono fua ki nao tolu talitari ai ki he commanding officer ko tō taha ia tene angi ki nao tolu i he whakakatoa o i parade o i whiawhini. Ko taha whuke ngā hi whaamu, mo i taumua ko ia o e laka, hangi ko ia ko mō toka mea i, ko e toko taha pe o kurea i he malae. Pea ko hono teo i whakaurunga ngai a o e tamsii, mo i tahine polisi ko toa pe, ko pau ke whakaongo ia ki he reo o kurea i he malae. Nea ngau koe ngahi kautaki, i he ngahi kulupu, pea ko ni hopo me piha taha ki he malae, ko ia pe o kune angi e whai ai tatari ki ai mo e tari angi. Ko pe e whakaamu o e whiawhini ko hia ko e o i whakaulunganga o haki i tamasii pe ko ha whiawhine polisi. Ko nou i tatari ai ofisa ko ia tene taki ki nau tolu he whiawhini ko inispe ki ta se kona vi. Ko hiko e proklama i whiawhini ko tāna tuunga ia ai rikuluti whika ni mawha ko Losaline Loukinikini Salakielu Ahio, Recruit 54. Oku kau whataha ki ai munispe ki ta polisi, ko se kona vi. Pea hangi ko mao e tala, o ko ene whaiwhatongia whakaosi eni, i he ahoni. Pea kau ai pe ki he proklama ai potungau, ngai potungau e pure anga, mao ai wahenga malolo, pe ko e pensioni. Me henga o e whakapureanga. Aia ko e parade commander ia. Nispe kita se kona vi. Nea mai eni ki he toenga ngahi kaulaka ko 16 uluaki. Taki aia saatini Saimone Hahawea. Section iwa saatini Lose Maria Tuholoaki ko tahani kau ngā ngāwe he walfit poi ni mai whae maa. Mo tolu mo wakai mahi lolo tonga ni ko mau marie, ngā he section ni e tolu. Ko e uruaki whakawhi whalanglang no e whiawhini. Ko e
Koe ambastoa Republika China. Waka ia tu kone afe mai. Ko tui pe koe whakauri fo o wen ko hao ia ke tou I tua he ka ko pau pe ke afe mai ki loto ke te kia ia ngo ofisa ke nahanga o whawa e matapa maunga talitari. Iyo koe ambastoa o kakai me Republika o China. His Excellency Mr. Lee Wei-min. Kau mai I he proklama o Patani. Talitari ai nispe kita sekonavi. Pea moi kau laka viguluti fika nina wha. Kau mai ai sarete misini I he teniti. Whawhi mai ai te ki hono nofoanga. Lawa ia whakapa-apa. Parade Commander, inispe kita se konavi. Pe foki ki henga he sekseni tolu. Aya koe seksoni uruaki, Simon ne hahavea koe saatinia. Saatini Lose Maria tuholoaki seksoni ua. Seksoni tolu kia nikisini rea manu. Pea hoko te pea hono talitari. Oki nau tolu, ai kau whaafe. Te nau lava mai ki whalang langi. Ai aho whakakoloa koeni. Koe aho mahu inga. Ai ahoni ki whanau ko nau pore. Ke malu ia e whanua. I e nau tui. E malu pia hawa e kakai mo e nau koloa o e whanua. O kai ki te iai hawhai hia. Whatawa taina e kakai me ngā hia. O e whanua. Pea koe uhinga ia e nau pore mo i mātiaki. E nau ngahi ngā whatongia. E whamalola hei peki he potu ngā o e polisi. E nau ke whemia ngā o e aki e tau kautaha Broadcom. I he whamafola. Whahanga tonu he tau retio. Walfitu po ini mai whaema. Kau whataha me tau ngahi live streaming. I he whiawhi whakoloa ko ini. Koe ahoni. Oku alomari e reia na tula. Whiunga pia e aho. Ku malu lelei. Pia malu whiunga. Ki he kaulaka. Koe whamafola whaatonu. Kau whataha tua pa moe me anga whafalang-langi. E pare mea tonga, pe peke kau whakawhi. Potunga e polisi, mo nau tole kau whai ako. Kau whataha atu mo kau polisi malolo, ko lawe i atu. Ula matatoa, peke kau whiwhine. Na nau kakaua mai, ai ngā i whai whatongiani. Koe ko hapore aku whai ngofua, na e pia no ngāhi whai ngata. Ako nau kau i he wahenga malolo. Hange koe au kokosia e ispekita se kona vi. Mahino pe kono aho tukueni ngata angane ni whai whatongia ma potunga e polisia tonga. Pea i he taim tatau pe koe tānak tuunga ai rikuruti hono ni mongo fulu maa wha whahauko atu ai whatongia o i whiawhini. Ai au toe kau whaafi ki nau laka mai koe ambastoa sia i nāpe. Kone lava mai i he hoa koe ni. Kai taim tatau pe oku wangiangi e a me he tokelau hahake. Ona e a moko au pito. Lelei ki he kau la ka foki i he whiwhine. Kai at ke kau polisi talitari. Na osi laka mai ke talitari ngā hi mea lere. Kai sarate misini. Eo manake nau kau mai. Kau whawhi i he whiwhine. Kai at koe mea lere ai hai komisiona Nusila. Hai komisiona Nusila.
His Excellency Mr. Brody Sinclair. Ako ini kita polisi. Se konavi fa papa mo salute. Ono taltario e commissiona nusila. Hey! Hey! Fafo ki pia kakai ke malolo. Ya ko ngai fatongia. To pia na utol ke na lakamai. Ki te niti ko ya ka ufafe. Ko ya mahe ni ngai fatongia ko ini. Mahe no pe ko to ta I likluti tene mawe ya pare falangi ya huia ko to ta ko tene mawa povai ko povai falangi better of honor. Ai ko to ta hai fumatu ak lele ya bito. Ko ngai mala e ko yo sivi ki na to ki ai. Mala e fa unganga ko pe pare ki to ta unganga le ta pe foki. Ki ngā hi whiau hi toa I he physical, I he fitness, kau whataha I he kakau, I ngā hi lere maire, pe whoki he kaka I he maea, kau whataha pe mono hiki ngā hi reta, ngai mea mamafa, ka whanonga moia. Pe koe taha ngā hi whamalo I sino ngā ngai aki, o nau fau whoki ai, hangi koe ngā hi obstacle. Ai obstacle o taimi pia okay pe to ta hai tu ki mo ki ai pia me nga hele mai le no fo he mai le tolu mai le lima au ge mai le hong fulu pia mo no taimi ko ye taimi le ta ha pia ko ye ma ka ma lunga ai au fe ma wa to ta ha ko ne fo ha ko nga hi to ngia ko ni ko ha polisi o ku ne lava ke turi ha fai hia ma ya kai nga tai ku kau no sino mo ilele ko tala no mari ko ki kau polisi hake mai ko nga hime nga we fa teknologia o ku inasi ai ta ko to ai he hoa pe he o ku ka ke to rere ai kau polisi ke turi kau fai hia ku ai me arere ia ka kono ko tala mai he laughing Samoan ko tuai pe mau e fai hia fai ta yo seni leva I he Facebook a ke mau aho no fofonga kai ko ahoni ko aho o tala noa meri nga family ke fofonga na fa nau ko mai o te ki nau tolo I he aho pe mo po I he aptanga polisi Longolongo ka ko apia ko polisi fa ko ai no te fa ulunganga nga I te fa fiskare pe foki ke nga hi teu whaata mai. Koe hia ko ngai fua whatongia mai kakai o whanua. Kai ke, hoko te pe porokala mai ia. Ke ono taitari nau tole kau whaafi mai o ahoni whaafua pe ki hoko te tonu. Ai wha. Koe mea mai ai whaafi whaalangi e pare mia tonga. Ka koe e kino pere ane a fio. Mo e sia malolo o e whareare atonga. Lord whanua ke whalangi I e whatongia ma mawhao e whiawhini. Koe e whiawhia ke whaonga te whoki. O kai pe mo e kau ngā ue. Ki nau tolu koe me Australia. E pe whoki New Zealand. Ki nau hoko koe kau ngā ue tokoni. I he poto ngā ue polisi. Koe kau whalau me Australia. Koe kau advisor. Koe kau ngā ue ngā he tawhaaki ke he ke. Koe poto ngā ue pe he whoki New Zealand. La veia te kau soti a Amerika. O e kau nau tolu I he Australia. O nau kau mai I he malari o ahoni. Ke au tau nas whatahai mo ki nau tolu. Ai ako ngahi moni iho ki nau tolu ngahi potu ngā ue kehe pe. Ai ako foki mai foki he houani. Ai ngahi potu ngā ue tolu nau te ngā ue whakataha.
o tau whanongo hono area i koe nau pacheti o kia ia potongau polisi potongau tamate afi mo ngahi mea whakawhokwha kau whatahata mo potongau pirisone e koe ngahi potongau tolu koni na nau whengau ake wā whatahape ngahi taulahi nau koe nau te whoki mai he ahoni kange koe kua ngona whatokanga pe ai toko taha taki i he ngahi sectioni koe command ine wei pe ai kaulaka ko hia koe wholoa e nau tuu pe a ku kau pe whoki he ngahi teu he ngahi whatongia lalahi pe hene potonga aue ai aku tau kau whatahai i he ngahi aho whakakoloa koene koe whamawhola whaatonu api ako polisi Longolongo i aptanga koe headquarter ai ulu i aptanga polisi i Longolongo ka koe waaki he api ako polisi koe niku mau kau whatahatu e whamawhola o e kātoanga maho inga koe ni whamalo ia pe potunga aue he nau to e ome whainga maari ke whamawhola e ngahi ngawe o ngahi o wau koe ni ai potunga aue polisi pe a ko tau inas koto ai i ahoni e kai ngata ai fia pe ke kau i he ngahi whamawhola i he ngahi kātoanga kotoa ko ia ko tau osi fou mai ai i he wike e ni e ua pe a umai e ni ke ngahi a koe ni kai ke ko tau kei tatari e ni ke te knau tol koe au nau kau mai i he whaafe whalang i aho ni ka koe talanoa koe apini i he api ako polisi ko pau ke nau nau tolu he ono aia koe tutuni ngā ue ia ai koe ono kuna osi fall in nau tolu i mua i he ngahi parade area o hoko ai ngahi tala ngahi tutune aho hoko tai peke whamalo i sino ngahi malai ke koe hoko ai taha ai fiafi ko pau ke tamte e uhilaka nau malolo ke aho hoko ai koe ngahi ulunganga o e tonga taha polisi ko teu ki ai pia whamawahe i nau tolu mo nau ngahi api ko ia ke nau mai o mo uipe ia te nau tolu kawai e ngahi teu ko toa pe ki hatangata pe ko hatamasi polisi watahine polisi ai tene ngahi hono su ngahi kingila e ngahi ai hoa e fiafi pia nau toku malolo kawai hono haiani hono ngahi wala he ku kawia i he hoa ua ahi koe parade ko ia e fiafi ni okune omia e mis koe totaha polisi lelei oku tokanga kene ngahi o wau kau hono teu i hono kote hono teunga pe wau ke hesu mo tata foki ngahi o wau koe hono leta i he leta kau mai a fei mo leta o tata ko pau o pito ke ngingilai whakangingilai ke uhi koe asi mo ha mai fotunga ha ki tua ai officer merino kau he man merie pia fie tokanga foki ki ai hata ki ane wakai pia ko tau wakai ko ia ke ngai section ni e tolu ko ini mo ke nau tolu ai kau officer merino e lolotongani ko e man merie atu ai nau fai fatongia te wakai ki nau ngai teu pia mo toi fotunga ko fai halau ta haia ke nau ngai fatongia ai toi lele yang he hoani ko ia ko ngahi mea ngau e mai ngahi ako ko fai hono teu ki nau tolu ki ai ko ngahi kātoanga peheni aptanga polisi pau peke whakawhi mai kia mo nau tolu e kau polisi ko nau mau wahenga malolo ko nau kau mai hono whakakoloa o e ngahi kātoanga peheni ia i he time tatau ko lawi iat ke ngahi te niti ko
Kokatake mapuni mai. Ono no fo ima ngahi family. Ngahi family. Pepe fo ki te nau tolu. Kau whaafe. Ngahi maheni kau ngako. Dikruti fika ni mawha. Maka ia tu koe High Commissioner Australia. High Commissioner Australia. His Excellency Mr. Brett Badley. Ai ko Brett ko Mr. Badley. Tahain ni tangata mooni kumihanga o whakoloa ngahi katoa ngahi whanua. Makai ki he konfenisa sia suesigana tae na Tonga. Mea maupe o kau he whalangi ka mohono whakoloa. Pea kai ngatai whapopou ke tau ngahi ngāwe hono kotoa. Ai pureanga Australia. Kau o te tau ki re te o masiwa he nau ke whie mea ngāwe aki. Makai atu koe Ambassador Siapani. Ambassador Siapani eni. Ko tuuta mai ki he te niti whalangi, His Excellency Mr. Inakaki Hisao Haji Memaste. Arigato gozaimasu. Koe whamafola whamatonu me hea pia ko Longolongo, Tonga Police Longolongo. Moe whapapa ai komanta laka. Nispekita se konavi. Toi be kau ai whaafe whalanglangi. Ita, ki ku wakai hifuke polokalama. Pea kakato mai kau whaafe. Tuke heange ai tohataha kune whalanglangi e ahoni. Whako wakai hifuke taimi kon ko hoko to torno ai whaia. Kau tau mui pehe ngahi polokalama o e whiawhini. Motor koe o mauto mui mai ki he whamawhola whaatono e whiawhini. Koe polokalama koe ni koe tānak tuunga. Ho wau tānak tuunga na Losaline Loukinikini Salakielu Ahio. The Recruit Wings number 54. Passing out parade. Whao koe ni a tolu o siulai. A flight eni ta wafi maa wano. I aptanga polisi Longolongo. Ka koe ulu i aptanga polisi ia. Me he malae laka o e waa koe potunga we. Aia koe wau koe ki he tānak tuunga. E whakahoko pēa e he hono ui o e ngahi tuunga pe kai ngā tai. O ki ai pēpea mo e laka. Aia koe pēa laka whalanglangi. E pehe foki ki hono aahi o kaurikuluti. E whakahoko no aahi koe ni. Ai koe ngahi aahi koe ni. O malawa ke hanga he toko taha whaafi whalanglangi. Ke tae whie maaria ki ha teu. Wa Officer Merino. Pe malawa ke ne oangi ki ai ha tautea. I he taimi lahi. Kau whaatonga i foki he kau whai ako. Koe aahi a koe ni. Ke ngahi aho kātonga pe ni. Koe aahi whakawhia pe. Na mohono whakaloto lahi ki nau tolu. I he teu ki nau laka atu. Ki tua. O ngāwe he kakai o. Ki he kakai o e whanua. Ia i kai ngā tai. Ko kamata ke kaunga maari e mai. Tokolahi a kau polisi i he potu ngāwe. Pia nau whai whatongia whoki mai kakai o e whanua. Aia koe ngahi ahoni ko malapena ko whie maari e kakai e whanua. Koe tuai peho o telefoni mai ki he potu ngāwe. Koe nau wau taki a tuia e ngahi launga. Pia koe lelei e ngahi mea whanonga ulawe e ngahi tokoni. Ngahi tokoni whakamea whanonga he sari o te misi tokoni me China. Pureanga China, Republic of China. Kau whata mo Australia. Pureanga Australia pe whake pureanga New Zealand. E nau whanau. Kau ai mo ngahi ofisi. Pe whake he ngahi area keke. Malai o e a ko. Tufat ki tua pureanga tu nau tolu. I he potu ngāwe.
ke na wo ko mai ke mo tana ki mai nga kolo melie ke inasi ai pe mo whakala ka ia potunga polisi a Tonga. Pula me foke ani nai ki he tau mo nga we pe ko vision ai potunga we ko malu pe mo hao pe kai nga tai kono holoki ko ia o fai hia pe tau atai na lewa ka kai o fonua tau atai nai ai ka kai o fonua kai ke lolo tongani ko parade command pe ko parade commander ko se kona vi ni spekita ko ni na ula vi ni nai ko ne proklama mo e fatongia fra o sie ni mai potunga we pe hako dai pe ia o hoko ko ini spekita polisi malolo ai te nea o sia no ai tunga mahenga malolo i he potunga we fai longa ia pe he ahoni i he rikuluti kau ene tama eki na ngā wholo ai he potunga we ngai taula pe a umai ki ahoni tu i pe kau atu moi hono whakoloa i he tāna tuunga ko ia ai Losaline Loukinikini Salakielu Ahio fika ni mawha tau kamata lawe ni nai ki he pare whalanglangi ko e pōwai ko e pōwai whalanglangi ai aku mau ia he hata tuki mua he ngā he malai o ku tātai taha ki ai hata te ni hanga o kahi asi kātoa ngā he pare iloki ako i tua i tahi i uta mo e ngā he eria ke he whahoko ki ai ai ko e pare pe me iua e more me ai maheno kai ke kau ai ko pare ki he whika ua whakakatoa pe mo e police fefine le rei taha tuku ke he ngapau ko ha fefine tene mau whakakatoa to mau ai e ia pe mo e police fefine le rei taha he lava ke ne whakamore ki pe ai pare pe taha ko pare ki he whika ua ka koe anga mahe ni he whanonga mai na ia i pe ni ihi o kinau tolu na nau kau whanta hai kai mi he potunga au e tamati afi potunga au e sela ko prisone na o si to beheni ai nga hi po vai whalanglang pena na kau foki i he toki tukuange pe ai pare whika ua mo e best woman police constable pe ko e police fefine le rei taha ia kai ke ko e whamawholaeni whahakatia me he a police Longolongo alo maari le rei pe ana tula wakai atu he hawani ki whakapopo uri whalangi ka ku alo maari le rei malu whiunga ki he whatongia o e whiawhini nea ku hawiriwiri mai me he toke lauha hake o me ki ea mokomoko o toi ki mokomoko ange a e whiawhini wakai atu ki ai Makayat ko sada te sini ni abaya falang langi pare ni Tonga ka ko ikno pere ni afio lot fa fanua fa hoko ai he kaulaka ia ai salute makehe falang langi kau ka to kia mo kana tol ko ia i he ai seksoni kono tantan le ia o e fa lang o e ahoni Break! Sena, salute! Listen. fa apa to nau tata pe fa hoko pe mo lotu fa fikau mo se he hau ko lotu kamata ia ngau ema
Whakatap ke otua a whio iho talo tolo tonga. Whakatap ke hau o tonga, tamakatu i tupo ono, pamakuina na spau. Whakatap ke Prinis Kalauni, tupo toa o Kalala. Princess na Takala, pamuha moyofo. Whakatap ke Princess Pule, salote mafle o pulole tuita, moho eiki. Whakatapuat kia te koe eik pale mia o tonga, ka koe minista o pot ngai polisi, eik no pele whakawhanua, ka pehe ki he tangata eik komisiona, Mr. Jeff Turner, moene kau tongoni. Whakatapuat ki hatak lotu, ka pehe kia te kinau tol, ko makatu ungai e tau polo kalama ki he ahoni. Whakatapuat kia Losaline Loukinikini Salakielu Ahio, ka koe pataloni o likuluti ni mangofu mawha, o whakawhiawhia e tau mamatat ki he kautak ngā ue, ko nau malolo me he pot ngā weni. O ko kolepe ke hufanga atu, ka ata moau, ke whakahokot ai polo kalama o likuluti ni mangofu mawha, I he lea whakapilitania. It is with the utmost respect that I acknowledge Your Excellencies who are here with us today, the New Zealand High Commissioner, Mr. Brodie Sinclair, the Ambassador of the People's Republic of China, Mr. Liu Weimin, the Australian High Commissioner, Mr. Breck Bashley, the Ambassador of Japan, Mr. Inagaki Hizao. I also acknowledge Chief Magistrate Lopua Bahulukuli, and all the deputies and leaders of other ministries that have taken the time to join us here today at Tonga Police. To start off our program, may I invite Reverend Moses Hehau to start us off with an opening prayer. Malo. Please also be seated. Malo. E tau rotu. O tua mafi. Koe tamai goe a homau eiki ko sisu kalaisi. Ka koe mau tamai o ku a whio I he langi. Nā ke ako mai ka mau kalotu pa ke mau pehe koe mau tamai o ku I he wani. Tāpu ha ho hua wha pia hoko mai ho pure. Pia whai ho whinangaloi ma mani o hange koe a ku whai he langi. Mau whakawhetai, mau haka he langi kua tau, whakakoloa kua ke whai he aho, whakatū tamu uhi ki mau tolu, he aho, na e whai ki e hori ma moe amanaki. Kai mahino venga te ki mau tolu, koe whanonga ku mau whai he mamani koeni, o ku wahe e mate e mau whanonga, o hange koe taisi mei mamani. Kai whakawhetai be ho mau roto. Koe mooni aho a whio ku hange hamu unga maka. Tū bea tae ngaue, lele I veo tae ngā tae a whiona. Ko lele I e kula venga maari ai e whanonga he wheitu la a whakai whio e aho. Mahino ai ka teki mau tolu, koe tautai o lai ai a whiona. Lawe ai ki mau tolu he ho wā koe whunga ni matai kolo ai a Ie whanonga nā mau whai mai. Kei tōka maari e be whanua. Kei lā koi whie be tamako tupo uno ka koi tui e tonga. Tāhine kuini mo e whare o haa mo he of. Whakawhetai be ho mau loto. Koi mau lelei koloa aho a whio ko whai ki tonga. Lau maari e be tama paremia. Koe whakawhe whakalangi e aho. Ta koe minista ai o e potu ngā ue. Whātongi a mo e ngā ue kua hirifaki. Hirifaki beke he umau e tangata, ka koe umau e fu. Malo ku lau maari e be aho eiki. Whakalelei be a hamata pure. Malo be ku maua usia e ho wā. Whakalelei be a komisiona polisi.
kau masio no ngahi ni mangawe. Mugina utolu hono koto be, kaku ngawe ia potu ngawe. Wongo marie besi ho eiki fofofonga, e ngahi wahe fonua muri. Hange koe aku mau kau whakatahe hoa, whakawhetai ai ho mau loto. Sia ngahi tōnga aku tonu ke takoa he hoa, mana tua e tangatawe mohono waiwai. Malo be mau au sia e hoa aku whakalere be matua tauhi whanau. Langa mai he aho ko ia ko whatungia, hange koe aku mau lonu kuai he kere kereni. E au sia ho whase mau whanau, ai whanau na nau whakamooni. Pea fuakawa, oi te waki ke ngawe ia whanua atu po moho eiki. Whakamore more aho a fio, na hoko e whatongia moha ngawe. Ke mau kumi mawhai, pe kumi ai halangi langi. Na hoko ai ngawe mo e whatongia. Ke mau whiriwhiri mana koai. Mau hanga tu begi ho a fio. Tuku ka whai e ngawe i mohoni ai off. Pea mo e mohoni e loto. Pea mau luta e merino i tonga. Fe koe ia e anga nofu e ngahi society. A fio aho taluni koe mahoni. Koe ngahi whatongia e aho kurepa. Ngatanga e tangata mohono vai. Mau tangi bege te koe, lau mari e mahoni. Iwi mo e malohi whakateunga, pe whakabulubulu o kinau tolu, ke whakaikuna e whatongia hono kotoa be, aku lepa mai ke te ki mau tolu. Tataki aki mau tolu he aho, whakamore aho a fio. Whai aho mau whakakatoa me langina, pe whai aho mau whakahau, ko mau ngatanga e, ko e fubegi mau tolu ke fofonga mahoni o a fiona. Tau takanga, tau takaua mo e lau mari e mahoni o aho a fio. Patuku ake mau ikuna e whatungia, ke hae e langi pa mo e ngei aho a fio. Tari mai a e lotu ko hake atu ke fofonga mahoni o aho a fio. Pake whai a me lotu langina ho mau whakakoloa. Tapu ake pake whamonu ia ki mau tolu. Mau lotu mo kore kata bea ngahi leini. Ua whabeho alo ko sisu kalaisi. Kako mau whakamoui. Amen. We praise Hekia. We praise. Finish. Your Honourable Prime Minister, may I please invite you, Lord Whakawhanua, for a parade final inspection. It is also with great pleasure that I call upon the markers for the parade march on for this afternoon. Parade Commander Inspector Segonavi, Parade Sergeant Sissy Salt. Upon the first section, we have Sergeant Simone Havea. Section 2, we have Sergeant Lose Malia Tuholoaki. Section 3, we have Sergeant Nixin Ile Aimanu. With support from the Royal Tonga Police Band, we have Sergeant Sione Taufa and Inspector Taufa Watahausi. Hoa ni koe hoa whamawhana e ni ki he kau ako. Whawhei he parade commander. Inspector te kona vi a whawhalanga e honi. Whawhei awa ki ai police commander. Mr. Jeff Tanner. Ki hono Ahio e ngahi seksoni. Os uno o tōlai ne ua. Ka whai a hono ahi ki nau tō. Whewhe mau whakawhea ngai I he mahina koe ni o mau laka mai ai e no teu ki mau tō. Ulawe whakanai ki hono
whangingila ngai tapa keke he te unga ki he haiani pe foki ki he fotunga ha ki tuka ai officer merina mea mai ai pare mea tonga koe wharangangi mea whakaosi ki he teu ko whai e he longai whanau ka polisi tangata ka mai ka o polisi whewhina i he hoa talere sātini me he mai moa e ne awhio ka koe kauiwhi kau mai mo ki nau tolu i hono ahia kau hia koe ngahi parade o e ahoni nau kau i hono whalangi ngā ue lahi kua lava i he laulau mahina ki hono teu i koe ia oha officer merino nai whau mai i he kamataanga ai loa o ha rikuluti e au ki he mahina e walu nai e au ki he mahina e walu nai mahino pe ngahi ahoni kono whawhau e ngahi curriculums ka pe whoki ki he ngahi sila pao e ako pia oku base me ai ai loroa hano teu o hataha i he officer merino lava rere ia hono ahia e whalangi whawhoki mai e parade commander o kai kene mea i hono mea anga ka te nau whahoko ai te nau whahoko re vai ai ngahi o wau ki hono o mai ngahi ola pe pe foki ki ngai whatongia o e o wau tana tūnga e ahoni Parade Commander se kona vi kona atu whafoki mai ai ngā section ni ki he otu tolu koe hi koe laka te nau whahoko ai ako me ai officer ai whawhi whalanglangi o e ahoni koe laka koni whahoko ia i he laka wawe aga mahini quick times pe foki ki he slow march ai ai kamata ki ai laka mamari pe ko slow march toki fetongi ai ki he quick times kamata e laka i slow march nau fou whakatoke lau hanga katoa e otu tolu ki he toke lau nau toki yafi mai ai whakahihifo kamata e nau takai mai he te niti ngahi no whaanga ki ai si ngahi mātua o e longai whanau ku nau kau whataha i he ahoni pe foki ke ngahi maheni ngahi kau ngā mea nau tolu ko ia i he ngahi family kau e rima ngahi whakawaka e ka nau fau whakatonga mai eni fau whakatonga mai ai te nau ririu nau tolu ai ko ia kuhatu i he tau pesi Facebook o e whiawhini ai ko nau unu rewa nau tolu ki he whakapa-apa ki whawhi whalanglangi kuna mea pe hono mea anga whapapa mo e section uluaki whako mai ki he section iwa ko e komando section iwa ko Satini Lose Maria Tuholoaki whaaha atu he tau kau ngawe lava e whakapapa section iwa section tolu e ka nau wau mai eni ki he turiki whakatonga hihi fo
nau ke slow march pe ka te nau liriwai nau tolu ke nau wafe ki he whakatonga te nau fau whahahake i he otu tolu e koe whakapapa koe no whahau koe section whakaosi ka te nau fau mai ai pe i he ngahi taim tatau ka te nau mui mai ai pe i he section Uluaki moi ua ulawe e twagi o kui hedi ai tō taha kui ki ai rikuluti ni mawha i he ahoni kau moia i he mea i he teniti o e whaafe whakalang langi pe whokisi kau polisi malolo kuna kau whataha mai mo koto ngāwe Pureanga Australia, pureanga New Zealand, kau whatahat me kau nispe kita mahalunga kuna u fou whakahahake lolo tongani e ririwa i taimi me he taimi mamari tena ulaka takai he taimi o ku omange nau rotonga fou whakahake section Uluaki a te nau wafe ki he fou whakatoke lau nau te fou mai pe i he area tatau e na whahako ai e nau slow march whamawhana au te wakai atu ki he whukakai nau tolko ia mei wawau na nau whulau mai he konfenisi nei mei hapai whangawhanua i eua nau malawa kau mai ea koe konga me me mika ho nau family ko mau kau whataha atu i he polokalama ngai polokalama ko ni ngai polokalama o i katoanga i he whanua laka mai ai section Uluaki ua mo tolu nau kau ngā tolu laka foki hanga tonu mai ki loto malae toi fou whatoke lau ai hau mai ki teniti si ngahi mātua ngahi mahe nau tolu kotoa koia i teniti whatoke lau e malae laka o e ako Afe mai section Uluaki nau foki na tau ki he otua he te nau whapapai whamore bore te nau whapapai ki he whaafe whalanglangi kune talitari le ki nau tolu nau whapapa whatahape mo e command parade whapapa section Iwa kunau wak mai koe ni ki he whalanglangi kunau otua pe a kunau ririu koe ni te nau fou whakahake Whamawhana wete whakai ki ngahi mātua mo ke nau tolu nau kau whataha mai i he o wau mahu inga e whiawhini ko e aho i kuna aho e whiawhia ko i kuna i e tokolahi o e whanauni ai aho laka atu ki tua hau ka ngahi ngāu e ko teu ki nau tolu ki ana Naula kai whenua whenua tonu mai mai māka. Ka tari nau tolu e he parade commander. Nispe ki ta sekona vi. Nau kei hanga whakatoke lau o fōu ki he te whakatoke lau. Kia nau ngahi tua ngā taktahe ngahi seksoni. Laka o tua mai pihanga mai ki mua. Ako na ulaka mai ko ni o whatahataha mai e ka ulaka.
Yo nau ngahi tu anga takta ai na nau ia I pia kamata I ala kani. Fai ai whakapapa. In review order. By the center. Laka mai ki mua ai peisi e tahani ma. Break. Senior salute. Koe whakapapa kakato e nia. Mai whakawhi whalanglangi o aho. Koe whakatau ke I proklama e aho ni 𝙤𝙧𝙘𝙧. Hokotai pe ki he hoko e tau kai proklama. Your Honourable Prime Minister, Lord Whawhanua, for the parade final inspection. May I call upon the Commissioner of Tonga Police, Mr. Jeff Turner, to deliver the welcoming speech. Talitali o proklama e aho ni ke Commissioner Polisi, Mr. Jeff Turner. The Honourable Prime Minister and Minister of Police, Lord 𝙭𝙗𝙗𝙗𝙗, Your Excellencies from the Embassies and High Commissions of Australia, His Excellency Mr. Brett Batley, New Zealand, His Excellency Mr. Brodie Sinclair, Japan, His Excellency Mr. 𝙁𝙗𝙧𝙁, and China, His Excellency Mr. Liu Weimen, nobles of the realm, honoured guests, the patron of Recruit Wing 54, 𝙪𝙘𝙀𝙀 Ahio, members of government, church leaders, distinguished guests, our policing partners from Australia and New Zealand, retired commissioned officers, senior officers and the men and women of Tonga Police, families and friends, distinguished guests and most importantly, our graduating recruits from Recruit Wing 54. Malawala malie, whakawhetaikia Shehova hoku, o malie moi kotoa pe oku I ate au. Whakawhetai ki hono huafa ma oni oni. Ko hoko hingoa ko Jeff Turner, ko awae Komisiona Kehe Polisi Tonga. Welcome to the Tonga Police College and Tonga Police Headquarters here at Longolongo. Today is a proud and significant day for the Kingdom of Tonga, for the Tonga Police and for each of you standing here before us as graduates. It is a day that makes the successful completion of your training, your dedication and your commitment to serving our people. To the Tonga Police recruit training staff, families, spouses, parents and supporters gathered here today, we thank you. Your encouragement, sacrifice and belief in these recruits have helped them to reach this milestone. This achievement belongs not only to the graduates, but also to those who stand beside them throughout their journey. I would also like to take this opportunity to recognise the 40 years of service for Inspector Sikonavi, who is not only the course coordinator and mentor for Recruit Wing 54, but is also today's parade commander. It is only fitting that he leads our newest members on parade today and to celebrate with them on this momentous occasion as he takes a well-earned retirement. We wish you and your family all the best for the future. Today you wear your uniform with pride. You have completed rigorous training that has prepared you physically, mentally and professionally for the responsibilities that lie ahead. But graduation is not the end of your learning. It is the beginning of a career dedicated to service, integrity and protecting the people of Tonga. As you begin your duties as police officers, I encourage you to embrace our core values that define us as a professional police service. Whai tō tono, doing what is right, just and honest.
Lau, upholding the law and human rights. Matiaki, loyal to our king, our people and our nation. Tauhi, being the guardians of our community. Tokaʻai, respecting and considering the opinions of others. And whanua, belonging to the people, the land and the nation. Integrity must guide every decision you make. The public places its trust in police officers to act honestly, fairly and impartially. That trust is difficult to earn and easy to lose. Always do what is right. Respect must shape every interaction. Treat every person with dignity, regardless of their background, circumstances, or position in society. Respect for our community strengthens public confidence and builds lasting partnerships. Professionalism requires excellence in conduct, discipline, and performance. The communities you serve will judge the Tonga Police by your actions. Be officers who demonstrate courage, self-control, accountability, and a commitment to the highest standards. Service is the heart of policing. You have chosen a profession that places the needs of others before your own. Whether assisting victims, protecting vulnerable people, or responding to emergencies or preventing crime, your role is to serve with compassion and dedication. Remember that policing is not merely about enforcing the law. It is about building relationships, solving problems, preventing harm, and helping communities feel safe and secure. The most effective police officers are those who listen, who understand, and who can collaborate with the people they serve. As police officers in the Kingdom of Tonga, you are also guardians of our cultural values. The principles of respect, humility, family, faith, and service are deeply rooted in our society. Let these values strengthen your character and guide your actions throughout your career. There will be challenges ahead. There will be long hours, tough decisions, and moments when your courage and resilience will be tested. In those moments, remember why you chose this profession. Remember your oath. Remember the people who depend on you. Most importantly, remember that every action you take reflects not only on yourself, but on the entire Tonga Police organisation. Today, you join a proud policing family that is committed to keeping Tonga safe, maintaining peace and order, and supporting the well-being of our communities. You now have the privilege and responsibility of wearing the badge of the Tonga Police. Wear it with honour, serve with humility, and lead by example. As you graduate today, I challenge each of you to be officers who inspire trust, demonstrate integrity, and make a positive difference in the lives of our people. Let your career be defined not by rank or recognition, but by your commitment to duty, your compassion for others, and for your unwavering dedication to the people of Tonga. As you embark on your policing careers, remember the vision of our founding leader, King George Tupou I, who declared Tonga for the Tongans. Those simple but powerful words remind us that our duty is to serve and protect the people of this kingdom with loyalty, integrity, and compassion. We are the guardians of a nation founded on the enduring principle, the koia tua mo tonga ko hoku, tofia. As police officers, you are entrusted with upholding that inheritance. Through your service, professionalism, and commitment to justice, you help ensure that Tonga remains a safe, peaceful, and prosperous nation for future generations. On behalf of the Tonga Police, I congratulate each of you on your achievement. We are proud of what you have accomplished and confident in the contribution you will make to our nation. May God bless you, your families, the Tonga Police, and our beloved Kingdom of Tonga. Māloa pito. Māloa pito, sir, for delivering the welcoming remarks. It is with great pleasure that I announce the Acting Commander Learning and Capability Development, the Chief Superintendent Galisi Kafuatoifolau, and the Training Delivery Manager, Chief Inspector Offerino Baseka, to please deliver the Recruit Program outline. Patulawat pekole ke hufanga te Tongatapu kakato ne kamataak pagkalaman.
Honorable Prime Minister Lord Papanua, distinguished guests, ladies and gentlemen. I stand before you as the acting commander for learning and capability development with deep pride and a strong sense of responsibility. It is my honor to provide a brief overview of the recruit program. We gather for this passing out parade to formally recognize the completion of the recruit training by the Losaline Loukinikini Salakielu Ahio Recruit Wing 54, our biggest wing. A group of 50 young men and women who have worked hard, lived by discipline, and demonstrated the determination required to begin a career in policing. Police recruit program is structured pathway in approximately 2 years, combining both theoretical instruction and practical skills development, designed to build core competencies required of modern police officers. Today's parade marks the successful completion of the first phase, an intensive 8-month residential training period conducted here at the college. This phase is deliberately demanding. It shapes discipline, reinforces ethics and professionalism, and establishes the foundational policing knowledge and skills expected of every member of the Tonga Police. During this first phase, recruits completed 7 key modules. The underlying purpose has been consistent: to prepare recruits who are safe, lawful, professional, and service-minded, ready to meet the realities of frontline policing. While today is a proud moment, it is also a transition. After this parade, Recruit Wing 54 will begin the next and most decisive stage of development, the 14-month field training phase. This is where learning becomes performance. It is where knowledge becomes sound judgment. It is where the recruit begins to operate in real communities, real incidents, and real consequences under supervision and guidance. Field training will require supervisors and experienced officers to coach and assess these new members carefully. It is structured, it is monitored, it is designed to ensure that by the end of the process, the recruit is not simply participating, but performing to standard. Upon successful completion of the field training phase, recruits will become eligible to be awarded the Diploma of Policing. Honorable Prime Minister, we thank you for officiating today's parade and for the continued support shown to the Tonga Police and its capability development. We also acknowledge the contribution of the government ministries, partners agencies, Tonga countries, and community leaders who work alongside us to keep Tonga safe. To the Commissioner of Police and Police Executive, thank you for your leadership and for prioritizing capability and professional standards. To the staff of the Tonga Police College, instructors, administrative staff, assessors, and support staff, your work is often unseen by the public, but today it is made visible in the professionalism and discipline of Recruit Wing 54. Thank you for upholding the standards and shaping the next generation. To our former and retired police officers, thank you for your service and for being here today. Your presence reminds us that policing is a lifetime of contribution and that the reputation of the service is built across generations. To the families of the recruits, thank you for your patience, your prayers, and your encouragement. We honor your role in getting these recruits to this day. To the Recruit Wing 54, congratulations. Today you have earned the right to march,
to stand proud, and to be recognized. But as you move into field training, remember this: the community will not measure you by how well you march today. They will measure you by how you act tomorrow. Be the officer who is calm under pressure. This community, firm but fair, respectful to all, and accountable for every choice. Uphold the law, support one another, and never forget the public trust is the most valuable asset of the Tonga Police you can hold. It can be strengthened or damaged by action of a single officer. Toa whāt. Io koe outline ia proklama ako na whahoko ia Superintendent Karis ka whaato tohi wholau. May I please invite you to present certificates and awards to our Recruit Wing 54. Mala. Ako ta be ofa paseka ko Chief Inspector hoi ako. Whakoko ato ngahi certificate o mai ngahi maupare. Koe toi whakamoni ako, ke toko ni manoa, i he kakato e konga uraki o ako diploma polisi, ai potu ngā ue polis Tonga. Pea whaki whakatahaia mo tatau e nau fuakawa, ke whakamau polis pule, pa pe ke komisiona polisi, pea ko ki nau tolu eni. Stānau, whasi mo awhia tungi, te kiu Tongatapu. Mataele lapukai tau kolo. Tonga leleka hihifo kotu hapai. Sogopeti o whahelotu whangatua. Mata aho ni wafoou veitongo Tongatapu. Se kona loa. Olo ua wawau wawha Tongatapu. Tamiseli wa tei latu. Tawa wawau kolowai Tongatapu. Leopino anianga, angaha eua tofoa Tongatapu. Ngalu lo vele, folau holali e kina I vaiola lo loma. Fele toa holonga vavau. Suliana ane tupou mafi. Houma eua, houma Tongatapu. Lolinda lotlelei, tonga mamao o honua ewa. Selaima tangkina maile, petani ewa hateho Tongatapu.
Loisi tien sisi. Fata ulua ewa. Fua motu Tongatapu. Venina tapule kuchi. Raikat loka. Nakolo Tongatapu. Ilaisane fusi Kristol. Tala masinga ulakai talakai. Kolo fo'ou fo'ui Tongatapu. Vaitaki, Saint Maria, mo'i mai eiki finau Vaitaki. Houma vava'u, Tongatayapa kolomotua Tongatapu. Ofa no folata he lotu o ne vai malohi. Lei mātua vava'u, hawhewa hapai. Felila mawo. Sapaata niwa fo'ou holonga vava'u. Hifoki moana manukeu. E sia eua la paha Tongatapu. Enju havili misi. Pangai hapai hateiho Tongatapu. Melelo peta akau ola. Talau wawau kolowai Tongatapu. Ke saya mate alona. Kapa wawau tofoa Tongatapu. Sione fatai lupe ubea. Fata ulua ewa hawhewa hapai. Ngalu fua atonga chadefen whakaosi. Tafahi niwa Tongatapu tua nekivale vava'u. Samuela kanawao malanga he mo'unga tuai mei api. Petani ewa haasini Tongatapu. Sofilisi Tonga. Toa hola fahefa Tongatapu. Sailini sione wikelotu kolo. Petani niwa fo'ou haasini Tongatapu. Latu fifita. Mapu avaya houma Tongatapu.
Simpata laiseni, nakolo kalaau Tongatapu. Daniela nafetalai kefu pupunga toa finau. Holonga vavau wafa Tongatapu. Michael latahe masiva i Auckland Koloa Matangi. Pangai motu vavau Esia niwa fo'ou. Silver Stream latu. Onua ewa houmakelikao Tongatapu. Kolo Lopini Kofeloa. Nukuleka Tongatapu holonga vavau. Funga kasaua latu. Haveluloto Tongatapu. Ofisi ki moana songo imoli havea. Vaipoa niwa Tongatapu leima tua vavau. Aiona maunga kelesi he hau. Hawhewa hapai olo ua vavau. Papra mafle o vaitohi. Kotu hapai la paha Tongatapu. Winse o vavau fetokai. Alo italau ne afu vavau. Ala ki hifo lalakai. Feletoa vavau hawhewa hapai. Pale kakala ofa helotu mailau matau tuliki. Felemea hapai nuku Tongatapu. Holoka sein tuifua pasimi. Uiha hapai tu anuku vavau. Alisi vake ifanga tupou. Tua koloa vavau utulau Tongatapu. Sione nau Queensel. Hatou hapai sapaata niwa fo'ou. Molitoni setelo vantaine tupou latu. Falaleu koloa vavau. Te vita ngalu te kafa. Mataika vavau waini Tongatapu.
Hauma fotofili matui. Ohonua ewa longo mapu vavau. Maliu moyao punalei nonu. Hafeva hapai tonga mamao ewa. Siosaia Daniela Finau Fililava. Nuku nuku kolovai Tongatapu. Uloka haton lelupa nuku. Nomuka hapai hauma Tongatapu. Mo ui he kelesi kaya nuanu. Matamaka hunga vavau. Ana seini vai moana vakapuna. O koa holonga vavau. Konga hono wa ngai subject awards. Ko ki nau tolu nai tū ki mua whakafoile soni I loki ako. Maliana Malani, Hauma Tongatapu. Ko ki nau tolu eni nei tū ki mua, whakafoile soni I loki ako. Motil 1, Tonga Police Foundation. Mauia ke maka hoko walu, uiha hapai, toa ko tawake whai ana tua nuku wawau. E oloka se ini tuifua pasimi. Motil 1, record keeping. O kumauia ki tonga mamao, o honua e ua. E Lolinda Lodlelei. Motive 3, operational safety. O kumauia ki pangai hapai ha teiho Tongatapu, e Andrew Havili Misi. Module 5, initial investigation. Module 4, offenses. Te maupea ki makahoko walu, uiha hapai, toa ko tawake whai ana nuku wawau. Oloka se ini tuifua pasimi. Module 5, initial investigation. Mauia ki nakolo Tongatapu. E venina Raikat Roka. Module 6, crime scene management. Mauia ki leima tua wawau, hawhewa hapai. Mauia e ofa no folata he lotu o ne vai maa lohi.
Module 7, Commencing Prosecution. Mauia e mapua vaya houma Tongatapu e latu fifita. Oral Subject Awards. Tu ki mua I hono whakataha I e ngai le soni e fitu I loki ako. Ko e tolu I e whakakatoa e ngai le soni I loki ako. O kumau ia ke kolo ngā tata ha whewa ha pai. Olo ua wawau. Aiona, maunga kelesi he hau mo I pesete fitu walu poi ni wha. Ko e ua e ngai le soni I loki ako. O kumau ia ke maka hoko walu uia ha pai. Toa ko tawake whai ana tu anuku wawau. E oloka se ini tuifua pasimi. Ake peseti e fitu hiwa poini walu. Koe tu ki mua. Pe koe au kine mau e whakatoa e le soni I loki ako. O kumau ia ki pangai ha pai ha te iho Tongatapu. E Andrew Havili Misi. Ake peseti e valua pointolu. Outdoors Award. Physical Subject Award. Ko ki nau tolu na e tūki mua I ngai foi le soni whakafisikale. Best in 10 miles running. Pagi na kolo kalaau Tongatapu. Simpata laiseni. Best in obstacle. Mawia ke toa hola. Whahefa Tongatapu. Sofilisi Tonga. Best in 5 miles running. Mauia ki whata ulua ewa, ha whewa ha pai, e sione whatai lupe uwea. Best in drills. Mauia ki nukuleka Tongatapu, holonga wawau. Kolo lopin chiunia ko wheloa. Best in self-defense. Nei mahanga ia. A Andrew Havili Misi mi pangai hapai ha te iho Tongatapu. Peamo. Sione whatai lupe uwea o whata ulua ewa ha whewa hapai. Best in life saving. Mauia ki petani ewa. Kali ko mawai tangi hasini Tongatapu. Samuela kanawao malanga he mounga tuai mei api. Best in agility. Mauia ki nakolo kalaau Tongatapu. Simpata laiseni. Overall Physical Subject Awards. Tūki mua I hono whakataha I ngai le soni e fitu whakafisikale. Ko e tolu I whakatoa I ngai le soni whakafisikale. O kumau ia ki nakolo kalaau Tongatapu e simpata laiseni.
ake pesete hiva tolu poin hiva. Koe ua e ngai whakatoa, ngai le soni whakafiskale, umau ia ki pētani ewa, kali ko mawaitangi hasini Tongatapu, Samuela kanawao malanga he mounga, tuai mei api, ake pesete hiva wha poin tolu. Koe raki pe koe tū ki mua. I ngai le soni, whakafisikale i tua, o ku mauia ki whata ulua eua, ha whewa ha pai, e sione whatai lupe uvea, ake pese te hiva ni mapo in hiva. Other awards, ngahi pale makehe. Toko taha tāsi pinga, o e taki lelei i kau, ako polisi fika nima whaa, Losaline Loukinikini Salakielu Ahio. Koe pale koe ni o kufoakia e tokon komisiona polisi, te vita vailea, pea mo e tau ako polisi fika ua ono, ai polisi whaea, pea mo pili sone. O kumauia, ki pētani ewa, kali ko mawaitangi, hasini Tongatapu, e Samuela kanawao, malanga he mounga tuai mei api. Polis fefine lelei taha i he ako mo e ulunganga, i e kau ako polisi fika nimango fulu mawha, Losaline Loukinikini Salakielu Ahio. O ku foaki mo e pale mawahe, koe paanga e nimangi au, koe foakia e whanau a whatawhi ionga a lupe tui halamaka kakala, pea mo paea waka uta kakala, ko no whakamanatu e nau kui. Na e kau polisi fefine, fuafua polisi fefine, ka kua mālolo, ko Assistant Chief Inspector, Heleine Moala tui halamaka. Whamālola hiatu, ke whamiri tui halamaka kakala, i he pale ko e ni. O ku whakia ki pētani ewa, sila pelua, ha teiho Tongatapu, se laima tangikina maile. Koe toa taha ako whakalaka taha i he tau likuluti ni mango fulu mawha. O kuwhakia, kau mauia ke funga piu, ta whahi niwa Tongatapu, funga matoto tua neki vale wawau. E ngalu fua atonga, chanefen whakaosi. Overall awards into a subject plus physical subject. Tūkui mua i ono whakatahai e ngai le soni i loki ako, pea mo e ngai le soni whakafisikale. Pe ko ono whakakatoa i e tō wako ako polisi whikanimango fulu mawha. Ko e tolu i he whakakatoa o e ngai le soni i loki ako, pea mo e ngai le soni whakafisikale, i tō wako ako polisi whikanimango fulu mawha, Losaline Loukinikini Salakielu Ahio, o ku mauia ki e toa hola whahewa Tongatapu, e Sofilis Tonga, ake ai pese te walu tolu poini walu. Koe ua, e whakakatoa e ngai le soni i loki ako, pea pehe ke ngai le soni whakafisikale i tua, i tō wako polisi ka nimango fulu mawha, Losaline Loukinikini Salakielu Ahio, o kuai pea mo e pale mawahe,
Koe whoaki e whanau a whatawhehi ongo alupe tui halamaka kakala, pea mo paea waka uta kakala, kono whakamanatu e nau kui, ko poutele tui halamaka. Whakamalo olahi atu, ke whamiri tui halamaka kakala, e pale koeni, koe panga e nimangi au. Mauia ki whata ulua e ua, ha whewa ha pai, e sione whatai lupe ubea. Ake ai peseti e walungo fulu ma wha poini taha. Ko e uluaki, e whakakatoa e ngahi le soni, ilo ki ako, pia mo e ngahi le soni whakafisikale, e to ako polisi whikanima ngō fulu ma wha, Losaline Loukinikini Salakielu Ahio, pe koe kapiteni, parents of honor, i e to ako polisi ni ngō fulu ma wha. Pea aku ne mau, pea mo e pōwai whakalangilangi. Pea wai ai pale mawahe o kufuaki mo ia, me he family mo e whanau a whatawhehi ongo alupe tui halamaka kakala, pea mo waka uta kakala, kono whakamanatu e nau tamai ko paia waka uta kakala, koe person of honor, o e tō ulikuluti, whika uongo fulu māwalu. Whakamalo lahi atu, koe pale koe panga e tahawhe. Person of honor ke tō ulikuluti ni mango fulu māwha. O kumau ia ki whausanga safata apia Samoa. Sila pelua ha te iho Tongatapu pea mo pangai hapai. Kumau ia e entru havili misi koe peseti e walungo fulu ma fitu poini hiva. Kataki ke mo paspasi mai. Ai person of honor. E to wakaka polisi tika nima ngō fulu mawha. Matanga kataki tau te paspasi i whakaosi mai. Ai kapiteni o tau ako polisi koe ni. Eki pale mia, koe ngata ngaia, ai whoa ke ngai toi whakamoni ako, pea pehe ke he pale, ke tau rikuluti ni mango fulu mawha, malo au pito. Malapito, Your Honourable Prime Minister, for presenting the gifts and awards to all applicants of Losaline Loukinikini Salakielu Ahio, Recruit Wing 54, and congratulations to you all. Your Honourable Prime Minister, may I please invite you to say the speech, Marlon. Ngai certificate mga whalang langi, pigi ngai pare mawahe wau ki he pōwai whalang langi. Hokatai pigi ki he whakoloa e aho, whalang langi, e pare mia Tonga. Lot whawhanua. Pataki apio ai watua maf i tau loto Tonga. Tapa moe tamatui tupa won. Kai maha e tahini kuini nanga spau. Tapa moe tama piniskau ni tupa utoa ukalala.
Kamai tani Princess Kami, 𝙤𝙤𝙧𝙗, dapat kamu sama Princess Tapa Mama Tahu, Kamai Hakotuku Ponua, o Patapat Kihe, Pataki Patikau, Mosese, Hau, Patap Make Hatu Ma Inspekita Sekonavi, Kau Maai Kau Ako Polisi, Onai Aho, Patapa Kihe Komison Polisi, Kau Maka Officer, Kau Tafe Kau Lahi, Epo Kihe Family, Kainga no kotope ku tau lo nuku heni ko ki ko tanak tu unga bau inga a. Ta ko ke hufanga te ta fatapu ka ta ke whakakato atu ne no ko pou pe ki he toko ni manoa ko eni ko nau I kona uruakonga teu ke nau hoko ko kau ofisa me rina kakato. So mo famalo katau ki ka pepo ke kau matu ang no teu I mai ka tangata mo ka pekine ke nau kau mai ki Police Tonga. Pe famalo ke kau pai ako pepo ke Police Commissioner. Pero whawhanga marie ai aho ka pepo ke kau mangawe. Ko pe whamanato atu pe ka officer ai tui mo urnganga wha professionale I he uniform koe ni mo tui he aho ni koe whakawa koe na mo whakahoko ke opena ngalo ho mo whatongia pe koe duty pe whoki he mamauluta ho mo ngawe integrity pe whoki ki he urnganga whatoki lalo pe koe humility ke taim whahoka mo whatongia mo ngawe ke mo mantui koe Police Tonga pa pehe whoki ki he uniform kona mo tui. O ka pui ai whakataha ai mahino mau he whanua me kakai. Ai unganga whai totonu pa mo oski velenga ho mo whai whatokia. Ke tau hia lao pa mo koni stu tone pa mo ngahi whai tutu uni ke oa whiwhi na manako pa pehe whoki ke potpot tatau ho mo ngā ue whatatau ki he lao pa koni stu tone whanua. Uhi koe nihi koe ni uku kau mai me muri te hoko atu he rea whapaparangi. Ki mua pa hoko atu ke whaparangi ko whi whamaro ki he kawhai ako ka mo whamamawhai heni ai mahu inga ai pou mai ai kau whamiri. Ai whanga tokoua, tunga ane, watu whawhine, pefo ke o mātua, ke whamiri mo kolo, tatau ai pepe mo hau me e ua pe ko wawa. Pe ko whepe potu e mo tonga mo hau me iai. Ko I kuna e whanau ko e ni e ako na e lawa pe ko uhi ko mo popo. Pe ko whe whawhonga ia te prenga tonga e whamaro ati ki mo tol malo e teu tangata. Malo e popo ki ngā pure anga. Ko whamaro ati ki mo tol malo e whenga. We should acknowledge the members of the Diplomatic Corps, the Police Commissioner, the Reverend, members of the Losaline Loukinikini Salakielu Ahio recruit, parents, guardians, ladies and gentlemen. I want to especially acknowledge Inspector Sekona V, who is retiring at the end of this.
Thank you for your service. Thank you for giving time for Tonga. Today marks a significant milestone in the life of our nation's police service. Your passing out parade is not merely a ceremony, it's a solemn and transition from training to sworn service. It is a moment that recruits step forward to shoulder the responsibility of protecting our people and upholding the law. To the 50 recruits standing proudly before us, congratulations. You've endured months of rigorous residential training, early mornings, strict discipline, and time away from your families. Your perseverance is both a personal triumph and a national investment in safety and security. You have earned the right to wear the uniform of the Tonga Police. And I congratulate you. We extend heartfelt thanks to the parents, spouses, and families who have supported these recruits. Policing is not a profession borne by the officer alone. It is shared by families who endure long shifts, risk their lives, and stress. Your encouragement has been vital to their success. I commend the police commissioner, the police college, and the instructors who have shaped these recruits into who they are today. Through your guidance, they have learned discipline, respect, and the values of service. You've instilled in them the standards that will define their careers. The uniform is more than fabric. It is a symbol of public trust. The oath is a solemn promise to uphold the Constitution, to act fairly and without favor, to protect the vulnerable, and to serve with integrity. Honesty, restraint, professionalism, and confidentiality must be the hallmarks of every officer here. Policing is service. Service is policing. Every person, every victim, every witness, every suspect, or every citizen must be treated with dignity. Build relationships with communities, build relationship with churches, do the same with schools and with our youth. Trust is earned through respect and fairness and is easily lost. As you begin your service, remember the pressing priorities of our time. Protecting our children and vulnerable persons with compassion. Address domestic violence and gender-based violence with seriousness. Promoting road safety and reduce injuries and the loss of life. Combat illicit drugs and alcohol-related harm. And safeguard our people in the digital age with cyber safety. The government has zero tolerance for corruption. We have zero tolerance for abuse of authority or misconduct. Officers must maintain fitness of body and mind and conduct themselves with respect both on and off duty. Mistakes must be reported and learned from, never hidden. Policing is demanding. I urge you to rely on peer support, on supervision and family. Maintain healthy routines and seek help when needed. A strong officer is one who knows how to care for themselves before they care for others. You may be posted anywhere in the kingdom, including outer islands. Serve with pride wherever you are assigned. Be adaptable, culturally respectful, and team-oriented. The government remains committed to strengthening policing capability through continued training, better equipment and facilities, better partnerships and regional cooperations with international agencies, and unwavering support for integrity and public trust. In closing, I wish to acknowledge the retirement of Inspector Sekonivi. Your 40 years of service, of dedicated service to Tonga Police as a physical trainer at the Police College is one to be commended. Your commitment and contribution have greatly strengthened the discipline and professionalism of Tonga Police. Maloa pito.
To the graduates, be the kind of officer you want to respond to your own family. Honor your families, your communities, and the Kingdom of Tonga through your service. On behalf of the government and the people of Tonga, I congratulate once again all of you who are now ready to join the ranks of the Tonga Police. May God bless you and guide you on your duty. Ofatu, malo apito. Break! Chan! Break! Whahako e wana e whaapapa. Salud! Ki he whaafe whalanglangi. Kau whataha mai katoa kau laka. Kau iwi. Kau whaafe katoa au ke mātua tau whanau. Ai koe lau kakatoia ko ngā ulaki o e whatongia o e hoatani. Break, close, order, march! Break, reform, building. Building! Break, we must off in quick time. Lakai pena tol kitua. Column of fruit. Right, ha! Ko hia ko e whatongia mamafa. Ko whaafea kia i whaafalanglango e honi. Kau whataha kia i me kau whaafe. Kau ngau e whakatipilometi ka e ngāhi mai whanua muri. Hokatai peke ko ngāua ko ngāhi whame ite ia. Mo whaafewhia e ho. Ki he eikpare mea Tonga, kau whataha ki ai mo Losaline Loukinikini Salakielu Ahio. Oku hui ki ai ai rikoluteni. Nau laka atu whatoke lau. Taki atu he potunga e polisi, he ifia mai moa. Ifia e potunga e polisi. Hoka ki ai ai parade command, he whoki ki section 1, section 2 mo section 3. Ladies and gentlemen, we will have two Ai items aku kai for ko e entertainment. whakao si eni. Hoka te eni e ngāhi whameite. Refreshments served. Ko ngāhi programa o e First fia item fini. will be the Royal Tonga Pea Police toki whahoko e lotu mo e keresi tuku. Wahako ai pia mo e toki laka tuifo pia mo e fuka. Kau whatahatu ai i he aho. Mono koloa. The Prime Minister was kind enough to take the band with him to Samoa to showcase their talent. And I'm sure Tonga Police College will be next on his itinerary for future traveling plans. The second item will be a group Taulunga performance by the Recruit Wing 54. The song and item will be the Hiva Fa Avaya, a classic Tongan musical composition written by Her late Majesty Queen 𝙀𝙀𝙀 III to commemorate a severe natural disaster that occurred while the late Baron Vaya was serving as the governor of Hawaii. Your Honourable Prime Minister, it is also a coincidence that the sergeant who was tasked with this item is also from there. So please sit back and relax. Refreshments will be served shortly, and feel free to use the dance floor today. Malo. Aia, hai koe nei whaonga te MC. Aho ni ko Agnes Vaya, ai kulupu taolunga tokolahi te nau whahoko ai proklama hoko. Me he rikuluti kono ni mangufulu mawha. Ai whengau e aki ai kauifi a kau polisi peke nau kau tāmea. Ai koe Whasta walunga kulupu tokolahi koe ni. Koe awha vaya. Hiva awha o vaya. Ai koe tala noa mo pui tua hiwa koe ni ke ulawe atoi peki ai whainga maari alo tonga taitari koe ni. Nā haere a kun chalote ki hapai tau ta hiva nongo fulu. Pei whataha atu ai mātua tau whonoa hapai me ngahi tuku i motu. Nā ne whalaulau noa anga nau tolo. Kau tu rewa e tau, pia mō mana tu i ange muau. Hiri pe utu tau ne tātā naki rewa he mātua e nau uwhi koe polo whakauta. Ke whanga i rifuka. Pia nau tu wholau ai ki nuku alofa whuaki koe nau me awha ke no tau onongo fulu mātaha. Koe ni ihne nau wholau whataha mo mātua me hapai ko vaya, na e ko wana i hapai he taimu ko ia.
tau whatofua, whanua lofanga, kawa ki maunga one. Ko toko tolu ne o kuiloa, ko tolu isipe oe o tungotu hapai. Mo maia. I he nau foki ne toa e matangi o mau ki nau tolu, ko na uofi ki hawhewa. Na e more ai e whanga i rifuka, kai kakau e matua o hu whanga i whaka osikato, ko e apia one, pure anga, o kutu i loto hawhewa. Te whakahokore vai o no whao e mai mua ko e ni, tane e whakahuafa, ko e hiva, ha whao vai a mahino, o kai pia e ngahi, kolo whakahistoria o e whanua me o tu hapai, ko e anga nai e ku mau, mo e mau e tau whakamafola, ke pui pui tua, o e hiva maari e ko e ni, ko e haha toi whakalahi ki ai kātaki, toki a au ia hono whalahi. Whamafola whangatonu me tau reti o, walu whitu poi ni ma, e wha e ma e loto nuku alofa. Mo e o au whakakoloa, whakawhiawhia, me he aptanga polisi, ulu i aptanga polisi me i Longolongo, o kiai. Ai au kiai heni ai kolokalama hanoua, ko e whakawhiawhia, ia mo e whakameite. Ke i toi pe foki e ngahi parade, ke whakahoko, ai a koe na ulaka tuku mai ki loto, te au whaafusi ai foki tuku ai ai fuka. Ka e taim tatau, na whahoko ai whamawai, ia mo e whalanglangi, a pe foki ke mawahe atu, me kau whaafikoto a pe i he hauani. Ka e taim tatau ko i he kere mala elaka. Mala elaka ai kau iwi e kau polisi. Ko ki nau tolu eni, ai toko hongo fulu maanima, hange ki he mau e tau whamawhala. Ki nau tolu ia na nau whalawa ki Haamoa. Whahoko ai au au mahu inga o Haamoa ko e whake tawa taina. Wokai aki kato mala e, hange peki a te au, ko toko tahanima eni, na e whalau me potu ngai polisi, na e whiawhia ia tonga kotoa. Kamo wakai mai ki ai.
Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, baby. Drop it.
hiku leo kawifi mai moe potngau e polisi mai moe ne afio kawifi ne potngau e polisi ai na tolu ina na fulawatu i Samoa kau fatahatu hono kato ngai aho tawataina pena o koloa ia Samoa ia ko toa ipe fatongira dele na faho ko e potngau kai ke ki so be ki mo e ka wifi time ta tau lo tonga teu mai e ka tau lunga to lahi ya me he rikoloti ni mo fulu mafa ai nai feunga ka rikoloti mo toko ni manoa fa ma fola fa tonu ko e laka tu e ki tua ai ka wifi na tata lo mai mo ma va he atu me he mala laka oi atanga ului atanga polisi e Longolongo. Bia tu i ko mau mari mai ka uta lunga ai. Tuang e whainga mari ia ma Agnes Vaya. Whao ko te tau polo kalama. Losaline Loukinikini Salakielu Ahio Recruit Wing 54. Malo. Katak kapau ko home alele o licen ela uavalu fitu ono fitu o femau ke hau o unu home alele na atou kataki. Aya ko peletifika ko ela uavalu fitu ono fitu kataki ke hau unu e home alele na atou. Malo. Ange koe nā kulawe kia ni nai ange koe tau olunga koe ni ke kau tau olunga tongolahi me mipa rikoloti ni mga fulu mafa ko rikoloti ko ia koe Losaline Loukinikini Salakielu Ahio unau ikuna ai ngai whanonga anga unau lawe mai ai ngau mai ke mahu inga koe ni koe mga mai le ke nau whanonga he nau potungau i kunau pole ke nau ngau e ki ai. Mai no pe koe awha awaya e hoko kia e kau taulunga toko lahi. O te ke nau mau maari mai ka he taim tatau pe. Aku lawe atu whaka nai ki he whatongia pa me ki hiwa koe ni. Taki kapau o ke a ana e peretifika koe ni ela tolu noa ua whaua ke ka tak mai o unu home alele. Malo. Laka mai kau tau olunga ki loto. Laka mai kau tau olunga ki loto. Kaya koe toko ono. Koe fast tau olunga koe awha awaya. Mui mai ai toi ngai kau rikuluti tangata mo e whewhine. Mahi no veko e kau nau tolo inte nau poupou ki he whatongia taulunga o e ahoni. Ko hai halota tai whewhia. He kuna ngai whenga anga ke heke. Mau mari mai ai whanau tangata. Te unga kakato pe. Mai no koe whaiwa koe ni. Te nau whaiwa toko lahi ai. Lai ni ua e whanau tangata i tapot ki mua. Whau kai ngai vai haka koe ni ki he whasi. Ko
Koe tau whanau whewhine, no si teu lele, teu ngā tau olunga, ke nau kahoko ai tau olunga. Ki tala teu mai e whanau tangata. Ko ngai ni lofia, me hapai. Hoko tai pe ai whai wahe whanau tangata. Kei te ngā kakato pe koe tata pe ku to'o. Kai whakahoko e whiawhia o e whiawhini. Moi whamawhola whaatonu mei he ape ako polisi I Longolongo.
koe lava ia ulaki fia fia fini. Hangi ke te au. Kuna toi foki kotoa pe ki tua. Koe whahoko ki tō kalama koni hano ua. Koe whahoko tau ke o fia fini. Agnes Vaya. Pia moe ne polo kalama. Tau mahino pe toi foki mai kau iwi. Whataha moe kau Urikuluti. Tako nau whafoki mai ki nau tō. Ki whakaose ngai polo kalama. The parade will retreat for general salute. And may I call upon Reverend Moses Hehau for the final benediction. Malo. Tau ke ko polo kalama. Mai no pe te whafoki mai parade. Ka i he whiawhini whoku ngai polo kalama pure pe tau whatau kei o aho. Whai wakai atu ki he tātai ki whai whikau. Ko hui whoki mai ai parade ke tu whataha mai ki loto whahoko ai whakapapa tuku ki he whahawhi whalanglangi. Whai nau laka whakaosi. Tātalo ki he kere ni me ngai tuanga. Koe otu apini ka koe api ako polisi. Mahino ko lava nau ngahi ngā whawhatangia. Hai ko ngona atu ai kau iwi. Mahino e taki mai ki nau tolu. Whafoki mai e kau iwi ai parade. Ai kau ako kohono ne mongo fulu maa whaa. Ke whakalawalawa nau whatongia. Koe aho e osi, koe aho e tuku. E ngai whatongia kotoa pē, mahino ki ai no ngahi pōre. Ia mahino na iai ngahi whaingata, na e whaua he kau ako e toko ni mango fulu. Kau polisi ako he potu ngau e polisi ato ngā. Koe ngai taimi no ku ongo ai, ngai taimi o e whakamāwai, pia mai ngahi whatongia. Nanau mātea ki. Nā tolu ko nau au sia ngahi aho whawhiawhia ko e ni. Nau whiawhia ke kau whataha. Kakato mai ai section uraki ki he tolu. Parade Commander. Inspekita se konavi. Hiwhi ai potu ngā ue. Ko hia ko e fuka. Ko hia ko e fuka. Ko haka ia no tuhi fo e fuka. Tuhi fo e fuka ko e whakasinga ia ngā ue. I he pongpongi. Pau ke fusi ai fuka i hoa pongpongi. Ko e whia whiha ko tonu ai ono. Mahino ko e osia. Mahino ko e tuefo e fuka ko lava ia ngā i patongia o aho. Ia malolo atu ai pe. Ia ngā i patongia o hanga mai. Ia aho hoko mai. Kaike. O wau wha mawhana. Ia au sia toko ni mongo fulu malo ko ni. Ai aho o e tutuku. Ia nei he apini. Whapapa whaosi. Ki he whalanglangi. Mo e fuka o e whonua. Tataki ke mo mea katoa ke uma. Mara.
Koe whapapa tuku ia. Whataha moe pōpua ki whamawa ai kaua koe tongo ni mangufulu ni Losaline Loukinikini Salakielu Ahio Recruit Wing number 54. Whao koe nau talamonu I he hauani. Toi tata ke whapapa. Koe lotu tuku mo I keresi. Osi. Tako e keresi ai ko sisu kalasi. O moe alo whae tua koe tamai. Me whiohi o lau maari e maa oni. O tua o ngahi alo wha. Ke tutuku ia moe whakatahani mo ki mautolu hono ko toa pē. O ana ahiri kai whaibe o tai ngata. Amen. Great son. Great will be great. Great. Whawhaka nau ngā hi tata. Son. Great. Whao koe whapapa whaosi ki whawhalangangi. Salute. Kau whakataha katoa ki ai nau tolu I he whatahangani mo e whasi whawhonua.
lava ia whamapakakato ki he whalangi tare ai pēne saro te misini mea whanonga ke Tei ta tau peo ki whahako pe kau polisi kau ofisa muri noho nau ngā whatongi a ki he whakeka kau whakawhi nau tutuku atu, tutuku meri e. Koe kātoanga mawhana, kātoanga whiawhia. Koe whakasinga whuke whakatahangani, koe whakamawai ai whanau ako, pia moe kere kere i he himi mawai ai siasi we siriana tau atahi nā tonga. Mahino koe pōpua ki tuku ia o e ngāwe a honi. Pia moe ngā whatongia ko nā uikuna i aho mau inga koe ni. Ia i he taim tatau ka ia e whamalo lahi i potu ngā ue polisi. Ia koe nau kei whenea ngā ue aki, whamalo aki kau nispe ki tāma, nā tōmu whaiwhi ngā ue aki wāwhi. Ko ia koe waka atu ngā he whatongia, mai ngā he kātoa ngā koko i he whanua. I tau reti o malfit po ni mai whaema, kau whataha atu. Mo i tau live stream, i he Facebook, kau mai tau YouTube. Ia i kai ngā tai, koloa ia mau pe, ai Broadcom, ke whai whatongia mai potu ngā ue polisi. Au mai ngai potu ngā ue ke he ai puri a ngā, he tau ngā ue whewa awhi aki, ke hoko i ngā he whatongia ni. Ko au taki ke ngā he loto whare, nau tolu me he otu motuna, nā tōka ke nau lava lelei mai, ke ngā he whatongia koe ni, ke ngā he mātua tau he whanau. Kai maa whaka nau tolu me he otu murina hame kātu kātoa. Koe lava ka kato ia, o e polokalama o wau tāna ki tuunga, Losaline Loukinikini Salakielu Ahio. I he rekuluti, ko rekuluti whika nema whaa. Koe passing out parade. Haka nau laka ene ki tua. Ia whalaite, a tolu ia si ulai tau a whima ua ono. Ko maro lahi whoko kau hoa ngā ue i he whiawhini. Ngā e whatahatu i he tau reti o. Nga toa ngā i ngā he whetu utaki i he tau reti o valfitpo ni mai whaema. Ke ki arisia te tana tohi. No tāna ki ngā he ata. Ono tuku mai ke tau live stream i he Facebook a ki a tupu urea. Pe whuki ono toa ngā i tau ngā he mea whaita. I ono tāna ke ngā he ata lelei ko ia kumbo wakai ki ai. Ia pita takafua. Kau whatahatu he whamalo ia ngā he whatongia. Ko hibio ke ngā he polokalama makehe. Ai reti o ia. Mui tau ngā he whamawhola makehe. Tūma ke tau whoki tau tolu he ki he Vigilani House i he Fukunoshima building. I hoko te tau ngā he ngā he whatongia. Ko au whirisonu whinanga nofo. Amanaki peo wau lele ia te ngā he whatongia ni. Malo apito mou mea mai ka mou mea.